Kitabu cha Isaya mrengo wa mrongo mihanda na mwenga uvoro udzo wa ukomboli mstari wa kwanza. Roho wa Bwana Mlungu haunga nami, maana Bwana azaning'wagira mafuha nihubiri uvoro udzo wa kia azanihuma ni afariji yao mariobandika moyo natangazira mateka uhuru wao natangazira afungwa kuvugulwa kwao azanihuma nutangaze mwaka ambao Bwana andaonyesa mbazize na siku Mlungu weho andiorihiza kisasi ndani afariji osi maombolezao na kwa hapa osi mauzindikao ko Sayuni fahiro hatua maombolezo na kuimba sifa hatua kubandika moyo mandakala heremihi rio layo ni Bwana mandahenda motuga karakara na Mlungu andalikwa kwa gago arigo gahenda na mandaganjenga lusha maganzo gakare mandarungaraza mizi rio nongwa kapindi mandayuza lusha izo yarichwa ganzo vijazi vinji ajeni mandakalari isa ama badhigenu hata makabila mangine mandakala henda kazi amendani wenu na kuitunza mizabibu yenu ela nini mdaifa alombe a Bwana atumandangwi hahumika Mlungu wehu mdara utajiri wa mataifa na kuzionyera utajiri wao hatu aibu mlioipata mdapata heshima kana mbiri hatu akuvuywa mdafahirwa nuriti wenu mdapata mtalo kana mbiri kaza insi yenu na fairo renu rindakalara kare na kare maana mimi Bwana nahenza hukumu ya hachi nizame na wivi na utiriri kaiza waminifu wangu ndapa zawadi hatu wangu ndeka kila gane cha kare na kare nao hatu wakijazi chao mandamanyikana kazi za mataifa mandamanyikana kazi za makabila gatu osima ndio waona mandamba kukala oni kishiezi kiricho hasoni Bwana ndafairwaje mkazi za Bwana roho yangu ndashangilia kazi za Mlungu wangu maana aza nifinikira valo ra wokoli aza nivika valo ra hachi herevria bwana harusi adonajo kitu ache here mlombi here bibi harusi azidonajo na vitu je tamani maana here viriahu itimbo za jemimera na here viriahu munda uendea jembe yu kamera ndijo Bwana Mlungu andijo reha hachi na sifa kazi za mataifa gosi